Тогорочну конференцiju pod motom Food Revolution otvoril Goran Sečujski, sekretar za privredu Horodu Novo Sadu i Kristin Moro, ambasadorka Francuske, która z tej nahodi upoznala prisutnih s pljivom francuske kuhnje i jej istorijnim nastavanjem. Na interesantnih panel diskusijov bešedovalo še o novih smakoh, pahoh i tehnikoh u globalnej gastronomiji, o tim kto novi naščivitelji restoranoh, inovacijoh u cukrarstve i okreme aktualnej temi o organskej produkciji, GMO poživi i sertifikatoh z tej oblasti. Namahali sme še nie bešedovať o poživiljem, jak u potrebi i jak dačim comaljem nutricionističnu vrednost. Tu i temi vjazani za bezpečnost poživi, za GMO i tak dalje, ali seli sme povjazati poživu z umetnoscu, a toto sme nješka čuli i od francuske ambasadorki i predsjedateljke asocijaciji Sommelieroh. Bešedovalo še i o tim jak u pekarstve dojc po brand, o nacionalizaciji evropske kuhnji i proteinski bohatej poživi. Na nješkajšej konferenciji predstavljali še 20 svikladače, a naščivitelji mali na hodu koštovaci ih produkti.